Timu ĩno yainukirie gĩkombe gĩa kĩmera gĩkĩ mũthenya wa Jumamothi thutha wa ũhotani mũnene wa bao 6-2 ĩgĩthaka na timu ya Zintex Sparks, na nĩ ũhotani ũkenereirwo nĩ nyabara wa timu ĩno Beldin Odemba. Jani jakuwa rahisi, lakini tumetembea na Mungu na nimekuwa na fans wengi sana wale wamekuwa kinisukuma, so haijakuwa jani of course si rahisi, but ukiwa na unatembea na watu inakuwa rahisi kidogo. Gukinyagia riu hari raundi 18 iria ithakitwo, timu ino ndihotetwo ngucanio ona imwe na einukitie gikombe giki thutha wa timu ya Vihiga Queens iria iramiguthurite kuma draw ya kwaga kufungana na timu ya Nakuru City Queens muthenya wa Jumamothi. Tulikuwa tunataka 2 points tatu ndio tujaribu kupush mpaka dakika ya mwisho wa ligi, but venye tumedraw hivi tumepatia Police opportunity ya kushinda kikombe hii mwaka. Riu kocha wa Njorua ici augite mekurongoreria kuongerera timu ino mayo niguo ikahota kurirukia wega federa ya Kenya mbitikaine cia kimabũrũri kimera giukite. Wachezaji wetu leo muumia, wacha kwanza niseme wanaendelea na therapy. Kwa hivyo sina hofu sana. Of course lazima kutakuwa na recruitment 1 or 2 players, lakini si sababu ya injuries. Police Bullets itongoretie na pointi 46, uria ni muigana wa pointi 5 mbere ya namba 2 Vihiga Queens. Oriri ligi ino itigaretie ngucanio raundi imwe ikinye muthia. Handu-inĩ ha Inooro TV iharo-inĩ, rĩtwa rĩakwa nĩ Captain Festus Lango.